بهتر لسر کار و خباتکار کرد عصمت سیدا رادوستن من میوانداریا مامستا عبدالرحمن شیخی اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریا مامستا دمت باش بس باز جبو بشتر بونت اگر تو دست بکی ده بهرگلیج مرا بحثا کرتاجیانا خباتکار تج مرا بکی کرم کن سلاف و رز بوتا وش بو شوپینریتا وش بو شوپینریت آرکیده براستی مامستا عصمت سیدا وقتك شركي نافدار خويا كيريج مالباتك خويا او مالبات حميتين اسكرن بولات باريزية ومالباتك قالك خبات كرنت بر كردايتية دي قال السرخط يجيبون وهاتن بالخط يجيب سالا 1920 دي هاتن باجاري عامودي مامستا عصمت ازوي جنيزيك دي ناس دكم دي سالا 1908 دي از جارك بير جوفيام هات مالا برايمه رحمتي شريف او جي هوالكي بارتيا تشبو براستي كاريزماكوي تايبت هبو اف رحمتي عصمت جبرغو نبس دهات ناسكرن وقت سياسة مدار دهات ناسكرن خودي ديروك خودي تاريخ وقت مشترگو کاریزماکوی هبو نویسکار بو زمان کردی ده باش ده آخوی و ده نویسان ده کرتوکیوی هبون و هلبستیوی بزمان کردی هبون او جیانا خود چوکانی ده تفلی رفع پارتیا یکم آل کردستان سوری لرجاوای کردستانی بو و بناوی الحزب الديمقراطي وقت الكردستاني او هين زاروك وتف خليه كي هات قرن جبرغو تمني قلكي بتشوك بو وخباتك براستي بر قرن دكر جبرغو او مالباتا يوك ماغو مالباتا كولات باريز بو او مالبات تاريخ اكواني اگر ما مساگر تو بحثا قوناغن خباتا وي تجمرة بكي تدبيجي يكم پارتیا لروجاوای کردستان سوری سال 1957 داتی دا مزراندن تفلیوی پارتی بود چاوا کارو خباتا خو کرد راسته او پنجی و هفتاد وقت بشترگوت جبرگوت تمنیوی بچوک بو اندامه خلقه که و پارتیا هند و بردوام کر وقت به خباتک باش گرنگ بو تگهشتی بو جبرگو او انسانکی زیرک بو براستی د 65 د گاوا اف پارتی بو دقت قطه چپ قطه راست و جردوتن او تفلی آلیه قطه چپ بوش برگو باوریاوی دهات خباتا کارکرا و جوتکارا وی او گریدان دادات نابنا خباتا اجتماعی اجتماعی و یا آجبو ام خباتا بکنج بو وقت به کارکر و جوتکار خوش برگو او راستی باوری نیوید هات و به فکر سوسیالیست وقت بهتر باوری هبون و او پارتیا چپ او بنگها اساسی باش تفکرا کردی را حتی ایرو روش جبرگو همی کسی ایرو د پارتیا پده کسی کار دکن از کارم ببیجم همی امتدادن جوی پارتیا آ چپ 65 ها دامزراندن و ده 75 ده 69 جبرگو وقت مشترگو انسانکی تگهشتی بو مروفکی تگهشتی بو 69 بو اندامه لجنه مرکزی و 75 هات هلبجاردن وقت سروک کجوه پارتیان سکرتیر پارتیا چپی کردی سوری او باوریاوی گلکی دهات بخباتا هفدش باوریاوی دهات تفگرا کردی دبه همی سر هفدو به همی وقت به آلیه خو وی او جدابون ندید نابینا پارتیا د ناحیه قومی انو اف پارتی حمید به باوریک سیاسی یک هبه دبه یکیتی یک سیاسی نا پارتیا کردید هبه وجبر ویایت بیرام گلکی او نزیکی او سکرتیر پارتیین هبود تفگرا کردید دوی دمید او تکلیه نیوی باش هبون دانستنی باش هبون دهات پایتختا سوری دهات شامه گلکی تفگر دکر یک جدیدنیوی هر جار دهات شامه او جناب سروک مسعود برزانی گلک جار دهات شامه مکتبات ديمقراطي الشام
یک کسی میوان جناب سروکتم تکشر عصمت سیدا بوش برگو جناب سروک قال كي اعجاب خود داب نريني بارائي وما تشتك جبير كر او صلاح حفتاد هات خستن شب وراست ببن يك الكردستانا باشور وشغا او يك جاندامي وشاندا تشو كردستاني ورحمتي ملا مصطفى برزاني قال لك ولو ديديت اف ظلام كي تجهشتي ونريني وي وانتقاداتي وي براستي قال لك ولو بعين الاعتبار ذكرت وقت بعربي دبيجن ل دمك كرد تمانكي كرد جيانا خوش دستا وشو سر دلوفانيا خو براستي خسارتك وج تفقرا كرديره لأز تشكي دبيجم تفقرا كرديره از دبيجم گرک سازیک تایبت هبه تفقرا کردی دی ایرو هگر انجمن ایرو او وقت به بهتر از جت خواستن سازیک هبه وقت به از کسانی هان خبات اکوان و کد اکوان تفقرا کردی دی گرک اهتمامک هبه دوا کسا دیرو کواند بین بیساندن فرتوکاده رحمتي عصمت سيدة رحمتي كمال درويش رحمتي حاجي دهام وقال لك كسي خباتكار ورحمتي صبغت سيدة يعني قال لك كان وكس رشيد حمو اظاني كذا قواني باش تفقرا كردي دار براستي قرق اهتمام قوان برحمتي نزير مصطفى اظانا جيانا خذ حمي عمري خو تماني خود بر تفقرا كردي بر ملتي كرد وما في كرد وقت به تماني خداني بله ما تباش تبحثا كاري ويا سياسي كر ده وار جواكي ده جواكا كردي ده رول وباندورا وي تشاوبو تشاوا سرداري معامله لقال هوالين خوا لقال كسياتين لقال تفقرا كردي تشاوب يعني اگر تو كردي انك بحثا في جرينج ابرسك جرينج ما مستا راست رحمتي عصمت براستي رولك ويد جواكي باش هبو تكليوي بهواليوي وجواتاوي وكاريزما كوي تايبت مشتركو هبو جواتاوي بهواليوي يعني ايروب صدا هواليوي اك خبات وكار بير كرنه براستي وقتك بيرانينا رحمتي مع مستعصمت بيرانين براستي قال لك حنيتك وقت جمال هيت سروا روجين وصالين بير خبات كربونو اف تكشر براستي جواتاوي خوشبو تكلي بهوالار خوشبو وي او بنديتي الجوم يتنبو او تمييز وقت الجوم يتنبو جدنا بنا هوالي ويد هوالي خو حميد دا سرهم باوريا وتشتكي وي ميزاك وي تنش تايبتها ونريني وي كر كوير تبقو تفقرا كرغي حميد دوي دميد ديديتن وقت او دولة الاتحاد السوفيتي السابق ديديتن انه او وقت هذا البندية كرداي وتفقرا كردية لجارك سردانك خدت حشتاد شو موسكو بشتي فقريا قوت اف ولاتي هان او هلو الشروك جروجا جبرقو مركزياك قيلكي خرط لي هي قندلية قيلكي خرط في دولتي هي اف دولة مستقبل جيرنينة ونريني وي راس دركتن وي شاغي او رخناوي راس دركت سروي دولة او دولة فانا بنودي النودي اكيد هات هلو الشاندن تشتكنا في الاتحاد السوفيتي نبالي جبرقو او راستي يعني يقولوا راماني يذكري بون اف زلام وقت قال كي تجهشتي بود سياسات دي وهروها مالباتاوي حمي يعني مالبات اكبر مشترقو ولات باريس يعني رحمتي صبغت سيدة اوجي سكرتيري بارتيا شغيله بو براستي اوجي قال كي تجهشتي بو قال كي يقولوا تشتني ويدمد قوت ايرو او تشتين كرين يعني باشا مامستا الدواري روشنبيري دا چاندو هنرا كردي گهدانا وي بزمان كردي ويجايا كردي اگر تو بكردي بحثا في خارجي تجمرا بك راست او براستي هلبستي وي هنا وهلبستي وي ديتن ومخواندي وقال لك وقت به هنرمند كرد هلبستي وي قوتن يكش تشتي زيرك
يعني نري جمعي أو تجواتك دروش تمامستا قريب دوية جواتي دي هلبستك شي بكرا هلبستك سروي جواتي شي بكرا دنگك يولو خوش مكبه وتيبني كردي زلال يعني أو خباطة ويت في مسألة دي باش هبود آزمان دي هلبست دي ونویسانا کردی ده براستی یعنی تگشتی بود و مسئله هاند وش بر وی اشترک بیجم اشتفگرا کردی ته خستن سازیک تایبت هبش بو اف کسی تکشر جیانا خود بر ما في ملته کرد گری دبیت شتوان درهم وان سر کساتی آوان بین ویساندنش بو ملت ما زانبن وقت شلو اف ملت دنیای قدر وقيمة دن وقت به كسياتية خود به أمجي بكاري بكنها. قال لك سباس جبو بريز عبد الرحمن شيخي اندامي دستای روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه لسر زانیاری و بشتر بونت سپاس.